مرحبا گودارین پودکست آزادی ولات. امیر جی مجار و ناوروک که جدال پیش بری ونه. وقتی زنی کو هفته عمل پیش خشتی عمل سر پارزنامه ربری گلی کرد برز عبدالله هجلان سکنی بون و هری داویه امهاتبون لسر مانیفستویا جواکا دموکراتیک و آشتیه. مگهشت بون و بشی نهاجی به حوالی خود سیفی ره لجی مایی امی بردوام بکن و از دوباره بجم تیسات بخیراتی و سر چعوان هاتی حوالی سیفی زور سپاس حوالی بریوان اجی هم وصلات کم هم حوالی مقدروانش صلات کم راستی به بشا یکم دانی و کم بجن رئیسدار اوجلان نویسی ما دو مرحله عنده دو آستان دان نقاش کربو آستا بریا گراوا امرالی و آستا پشتی گراوا امرالی ایروجی هم دکارن راستی işte آستا کی سیهم دانی نرخاندنک بکن پارزنامه داوی işte یا جواکا دموکراتیک و آشتی مکوتی لور اما دست بکی مرود کاره شیروه کی چه مرحله دانی چه آستی دا چه کنجکتور ده هاتیه نویساندن کنجکتور چه بو بیامک چه ها بو جبرکو وی مانیفستوی دانی راستیه کی هی جبرکو گلی کردانی وکم بیشن بجارنان وک تراژدی حتی پیناسته کردن هلواشاندنک جوکم بیشن خاچه پرسک شما جبرکو فسیح کردن تغییر آزادی جی وکم بیشن بیامک حتی گرتن جبرکو وی کنجکتور گرم رو باش میزب که جبرکو روجلاتا نافین به ناو نترین دولتی و هم بیشن نتر دولتین جی دمی دیجین وکم بیشن 100 ساله که نودا درواز بون اب 100 سال چه بو اشتم و کلاسیک بیشن سکایپیکوسی درواز کن نقاشت کن 100 ساله خاطری کریه و پرگالا مدرنیته آستی که جداترن حتی یرو هم لیبرالیزم و آنکو فاشیزم آنکو کاپیتالیزم ندرخینن آستی که جداترن حتی جبوی بیشن اشته نو کاپیتالیزم آنکو هارد کاپیتالیزم حشکتر آنکو کاپیتالیزم نوجن لهمبروی آستا گلانجی جدا بویه داگیرکاری وکم بیشن آستا که جداتر ده هیا işte آوای کی فیزیکی نه آوای کی مجیو و هم بیشن فکر رمان دانی آستا که جداتر هیا لهمبر ویشته دیسا جداهیا سروکاتی ورده خواهد دیارد که لگوری پرگاله لگوری سال هنو لگوری گلی کرد آوای کی هم بیشن نقشه ریه که نو آواد که همش بو گلی کرد هم بو گلی روجلات نافین آنکو هم بیشن دبرین جداتر دیجین مانیفستو یکی نوشنه براستی مانیفستو گرینگی خو یا دیسا به بشه یکم ده گوتی آستا یکم پرتوکین هاتی نویساندن آنکو آستا دویم یا آستا سیم اف پرتوک و مانیفستو کو 160 رو پلان هاتی پیکان آنکو 105 رو پلان به تواهید حباندن اکشی هیا اما بچک سروی بالا خو بکشم بله از تخاصم لکی کرد ناوره من لکی لسر علیو کیجی براستی جوی بشه یکم دمام رو بالا خودی گرینگی که و چرچوبه که اوک درکته هولی تا هول تا کود دوی چرچوبه دیجی بالی بکشینه سری دماکو ام بیشن پشتی پاراستنا گلان سوسیولوژیا آزادیه و دگلک چرچوبه دی دمام رو بری خود دی وان پاریزنامه پاراستنا آتینای گلک دماکو وگاز داخلم گلک ناویوان تی نبیرامن دماکو برو بری خود دی وان یکوج بدوی پیواژویا تجریته که گرانده یا 28 سالان ده درکتی جوان برهمان برو بری خود دی یا داویه دوی سالا داوی ده کو درکتی پیراجی پیواژوی که آشتیم بیشن نها دوام دکی مرو بری خود دی مانیفستویا جواکا دموکراتیک و آشتیه گرینگیا کت بحثیت که چیه دکی جان چرچوبه ده درکوی راستی گرم رو بالا خوازی تطور بکشنی سرویجش برکم دست پیکا دیج بود یعنی چه مریته چه مرحله دانی چه کنجکتوری دهاتگی نیساندن دما هم راست مانیفستوی میزد کن گرچه هم دکارم کرتاسی دست پیکی مانیفستو işte بانگوازی 27 ثباتی دانی هم بیشن درکته هولی جبرکو کنجکتور شرط و مش کوهرتن چی بو و کم بیشن سروکاتی جی قالد که جبو پرگالا هم بیشن نورم دولت آنکو جبیلی نورم دولتی و کم بیشن پرگال آوه دا چروساندنک آنکو فتساندنک دا در واسط بیا لور نیتا کوی معنی işte سروکاتی وان بی فتساندن در قصد نه جبرکو ایتایی که ها هیا لحنبر شرعی دا اصرار کرن هر دو آلیان جوک آوه که تکت با کسین کو تو شرد کیجی کسین کو همبر تا شرد کیجی آوه که هفتونه دکه لپیوسته کو لور بانگاوازی کو سروک کری مریتاوی مرحله‌وی و رول میسیونایی توایزتم وی پرتوکی دانیام بیش مانیفستو دنی کمزده کرتاسی نقاشت که ل پاراسنا کی هم کوم بیش مانیفستو کی وجودات که راستی کی های
جو خودان ام بجن دیالکتیک یک درخینه هوله او دیالکتیک چوانه دیروک چاو بو دیستا دوباره نرخاندنه که ماده چی بو معنا چی بو آستاب کردن چه آستیدا بو دیروکا کردن دوباره دانه هوا که استاج بله دانه هوا که هیا نرخاندنه که شروع کردنه که هیا حتی لیتراتوری که نو آواد که مدرنیته دوباره ام بجن نرخاندنه که ام بس تمام وکن دست به که مثلا مرد کاری بشه یا فلسفه دیسا سروکاتی یا پارادایگمات که آوایی که دیالکتیک که و اکلکتیک هم بجن حتی جبلیوان پراکسیس بجن چه بجن پراکسیس تئوری و پراتیک خود نوجان خو آواد که لگور شرطی مرجع خود تئوری یک آواد که او تئوری آوایی که خود زندید که یعنی نکو مثلا المرد کار رخنه که آبی که یعنی لحنبر تفکر ام بجن چپن جهان دانی هنجارم فکره که بگو فکرت اسرار کردن او وقتی شاشیش برکو سرکاتی قال زندی بوینید که هر تم مرو وقت لاش رو مک ماجیج زندیه لورد işte مرو وی چارچوبه دبینه جبرکو مانیفستو هفت بشانده خو ام بجن تمام دیگه بشه یکم işte یا ما گوتی işte خوازه و معنا لور کورتاسی سرکاتی خوازه ام بجن اوای شیروات که یعنی خوازه یکم بجن خوازه دویم بزن انکو خوازه سهم مگوتی işte yani قدین جهانی انکو یا مروایی چه بو چه آستیدانی خراب بوین چه بو انکو هم بجن حقیقت خود دور کرد آستا دویم انکو خوازه دویم چه بو لور مریته کی نقاشت که دور خوازه سهم گوتی یا مدرنی تنه و آویدن مذکر نه حتی لگور لیتراتورا هم بجن اکادمیک yani جانم واته معنی شروعی که جداتر هست لور سرکاتی شروعی که بالکشیست که جبرکو زنده بوینه دادگره هر تش آوای biz زنده بوینه خو اراده کردن که خدا شروعی که او مرحله دویمی دان کن بجن شاخه دویمی دانه خوازه جواکی اوبسکریکین ویچی بو yani işte لور کمز ده کورتاسیم کارم بجن خراب رش کی را دست بید که yani ایرو دیروکاهی işte yani کو پرگال وقت شهرستانی نرخاندن خو işte biz sümer rahip devletan tikir hatta serokati jberi tikir hatta lever rakhna ki golden children jitke jberku bije hayali golden child ki ne beli jberku ya vi haya asta şu antropoloji zani biz sümer rahiban bu leiro tişeki nujan derket işte vak khrabrash ki leberku lever dani تشتين كو هاتي درخستين حمو والد درين والد درنا قيد ديروك هيد جوهرين ديروك نوجاند كشبركو ديروك بخوصنا ديروك وكان بيجن انثروبولوجي وك فيلولوجي وخد نوجاند كي ليفر سروكاتي بالد كشنا ليفر حتى دماغو نولوتي كما بريد نرخاندنك محبوب وك ما تقول نولوتي تاني هنتش دها باكا خوازايه ليفر راستي كي ها هيش سروكاتي بالد كشنا دماغو نولوتي كداني تشتين كو درخستي هولي ام بيجن وك ماجيكي قاستيك بيجي سروكاتي işte teoriye ki nujan هي بيوه ki nujan هي ليفر يعني او قاست وك بيجن طيبه استم نقاشت كي قاست شي قاستي قاتل شي بيجي تشتين كو وك بيجن ماجيداني وك ميستي gizemvari ام بيجن انكو ام بيجن تشتكي هاتي بيروس كيرن ليفر تشتكي بيروس dedi بله بيروس deditin او işte nav civaka خوازayda bandorek gir bu civak لگوری وی هاتی داگر کردی میخوام işte بیشتر او گذریم کوام بیشتر 5 ton آنکو 12 متر زیادتر اجی yani demek ki liver tişteki dagirkari hebiye aniye bir merhaleydi adı liver işte ya dagirkariçiye meceki oldari anko tirokeki mitolojik liver xara bandoraki kiriye liver işte serokati qalavit ke و حيان وجهيج دينا رهنك لهمبر ماركسيزم كجبركو یاکو لیتراتورا مارکسیزم انکو چپکر هندانی سلوگان مارکس اف بو işte دیروک به دیالکتیکا işte چینان انکو sınıf bejin çinan hati harekandın her tim çinek bu işte çina deslatlar an bendest avaya ki usan qaşak he ama lever serokati vi nujent ke jberku bejik مارس کتی که ماسی زانبونین وی دیروکی وک نوجانی نبوده لور بالا راستی که جداتر کشینه مجین دولت پرست و کسی کو آزاد پرست انکو قومینال دیجین لور مرحله اکتبه که او شاید بیشتر گرب چک مروی کورایی استکنه işte مجین دولت پرستانه یا کو پناست که هشمندیا داگرکاری، هشمندیا اتوریتر، هشمندیا میرانتی، هشمندیا زخت و ظلمت که وان آوه کیشتن بجن جواک پوش کریه لکو جواک قومینالج مثلا بناست که
جواک قومینا جی به هم هلال زرین آنکو هم بیشن زاگروسان بگرد تواهی دانی کسی کو işte او پرگالا کو مجی کو دولت پرستی دا جان دکرن کو حبونا خوابنده دکرن یان وان دوران کوچ کری خارجیانه که نو آوای کری جوارا وقت قومینک بیناسد که یعنی جبر کو ناوی پرگالی دانه او پرگال مجی آت اف دبا کو قلانک دبا و قابله هک دبا آنکو عشرتک ماستر دبا دما وکم بیشن پوشبوینک دانی او کسی کو لفر تند بن وکم بیشن جانه که نو آواد که سرکاتی برای بیشن اف قومینال بو جبر کو او قومینالی تا همان مرحله انده هر 100 سال آنکو هم بیشن سرده میدانه خواه نوجان کریه لگوری ویشته سرکاتی بیشه او دیالکتیکا مارکسیزم پناسه کریشته هر تم دیروک بچینان را شر کریه نه ایدی دیروک وکم بیشن مجین دولت پرستی و مجین قومینالی تیدشه لور داو دیالکتیک شن بیشن دیسا ناو خواه دار کبه یا جداتر işte لور دیسا مثلا شاخه مدرنیته هم دکارن işte her ditine yekem de me got. Fırdani modernite istem serokati beriş kaldı ki penaseti ki jiber ku parazneme koy tevahi danıcı liver mesela modernite civaki da çıkır ya atiyet çı astı yani hatta slogana kab bejiş ve em bejin berhemin anku em bejin afrandının gelen ya tevahi projelata navin beter rojavaya Avrupa'ya bilindi be. Ciber ku işte liver işte despeka işte kapitalizmi çava derketiye o endüstriyalizm o sanayinin de çahali anko fikra netev devleti ne çastı serokati kurtasi anko berfrehtir canan nikaşa wan penasa wan dike işte kapitalizm çastı xamazın kir çastı de gel bandor kiriye işte jibo meji نوجان işte yani bizim endüstriyalizm çiye çı merhalede ne civaki aniye çı astı xwazay çı astı da çava da gir kiriye jiyanek mixabim be ahlak be politik ava kiriye fikra netev devleti belki royak xwadan bakan işte bizim işte ki be asayit editin ama mixabim dura dest devlet perestان anku destin mecin devlet perest u deslatlar dani ve amure ki dagir keriye de bekaranın jiber kut netebe ki turaki hember netebe ki dişkini ya da işte liver hember mesela serokati işte sosyalizme demokratik ve kem bejin hember kapitalizme şirovatike lehember endüstriyalizme eko endüstriyalizm megoti işte çava خوازای را بجی خوازای خرانه کی تندینه کی خوازای مروایج تندینه کی آوای که بجن اندستریالیسم یعنی کسی کدشتن خوازای را چید که لاوه مرحله یک درخینه نتو بوینه آنکو نتو دولت بوینه دیسا دوباره رواد که یا وی مرحله دا چیه یا گره آوای که بجن تئوری گره چوب یعنی هم روجلات ناوین هم جهان دا جدا جدا نتو هفرا چاو بجن سروی مرحله که او نرخاندن ام دیسا بالاخا بیکیشن manifesto berdajı liver disa dubaretine servi rastî ya balama cudatır zedahî bir keşe mesela rast beşa pencemin ya zar navê işte rastiya Kurdan û inkar kirin û parastina Kurdan rastî ev xala ku vekirî ne rastiyekî ha heye ji ber ku her gel wek avayeken bêjin dîroka xwe dinirxîne kesên ku dîrokan derkevin holê wekem bêjin dîroka xwe wek ser antropolojî filolojî belgeyên kevin danî وکم بیشن هم تشتان برهف دیکن لیور ده مثلا سرکاتی جداتر هم بیشن پروتوتیپ چید که نه وکم بیشن راستیا گلی کرد سه مرحله هم در واست که مرحله یکم işte بیشن پروتو دیروکا پروتو کردان وکم بیشن işte لیور ده چهنه işte وک مدیان نرخاندند که هوریان نرخاندند که وی استیدان işte prototipa Kurdan çava bu ya cudadır işte vakem bejin penasayı bu işte eksen serdame eksen got yani işte zayne işte pensa salandani cihan dubare guheriye guhertine cudadır heye liverdani işte diroka Kurdan av ve şartı goti av ve şartı mesela çava bete penasa kirim em şaristani videmi anku devlet anku imparatori videmi mezetkin li Kurdan ra jiyandin heye li bir rastiye ki ha heye işte
وەکەم بێژن سەر ناسنامەیە کوردبوونی وەشارتنەکە مێزێتکی وەک عەباسیان مێزێتکی وەکەم بێژن هەمان دەمەندە ژیاندنە وەک سەلجوقلیاندا ژیاندنەکە وەکەم بێژن ساسانیاندانی ئانکۆ ئۆسمانیاندانی وەکەم بێژن ڕۆمیاندا ژیاندنەکە لێ وەک ناوی کوردبوونی وەک تچین هەنە وەشارکردن ئیرۆ لیتەراتورە ئانکۆ پەرگالên navdevletî dema dinivîse wî merheleyê nanivîsene. Ama serokatî bald kişine li vir şahsiyeta Kurd hevarî çawa bû, Kurd bi prototîpa xwe çawa jiyana xwe berdewam dikirin, ser vî disekine ya merhele sêhemîn gotî em bêjin navbeyna işte 200-300 salê danê inkar, asimilasyon û polîtikayên tunekirinê ser vî bald kişine ji ber ku ew mijar berî da jî işte dîsa manîfestoyê xwe dane hevtînê xwe dane bald kişa servan van pênc besan nirxandinek dike ya şeşan dan işte biryara herî giring fesihkirina pekekê sersekine anku tevgera azadiyê li vir dîsa dubare işte dîroka tevgera azadiyê nirxandinek dike anku em bêjin herî destpêka fikra xwe ya وەکەم بێژم یا دەستپێکی کوچاوە دەست ببێ ساڵە 1980 danê nasbûna xwe em bêjin li İstanbul bigire û Diyarbekirê û Enqerê tevahî fikir çêkirina xwe danê çi sedem dervaz kir çi merhelê da bû fikra işte Kurdistan hatiye dagirkirin çawa çêbiye ew konjektür çi bû tevahî nirxandinek dikiriya piştre işte nirxandina partiyê çi sedemê hatiye avakirin ji ber çi şert û merj konjektûrê hatiye avakirin van tevahî kurtasî nirxandinek wî heye ta ki em bêjin işte li tevgera azadiyê û navberaya modernîtede xalekî cudatir jî nirxandinek dike ji ber ku li vir diyalektika hem ya xwe hem ya tevgera azadiyê li vir de meriyetekî cudatir jî derxîne holê herî davî danê şerên çekdarî an ku em bêjin tevgera azadiyê 5 salan da serkeftiyê wîn çi bû hatiye çi astê de hatiye çi astê yan ku bêjin yani slogana herî meşhur awayekî işte hebûn hatiye naskirin îro meriyetek cudatir heye hebûn gere bête avakirin yani wekem bêjin nasnameya Kurdî bi şert û mercên çekdarî şert û mercên em bêjin awayekî konjektûrê danê rastiyekî heye hem îro rojhilata navîn hem desthilatdarên navnetevî an ku em bêjin pergala cîhanî danê bi rastiyekî havayekî nasnameya hatiye rûniştin ama ev nasname hem gelê mejê gelê Kurd danê û ji bilî wî kesên ku hember wî dagir dikin hewayekî nasname hatiye naskirin işte li vir niqaşa wî dike li vî pêvajiyê du ranê kesên mesela wek nasname hatiye naskirin serkeftinê xwe nederxînin valahî awayekî serkeftinê xwe bi şert û mercên konjektûrên siyasî an ku polîtîk danê avakirinek ser û merhelê tiveke dûra herî davî danê ji bo peşerojê hem vî serdemê ji bo peşerojê gelên Kurd an ku gelên bindest tevahî awayekî çawa em bêjin jiyana xwe çawa berdewam bikin an ku tiştên ku serketî dexistin awayekî holê wî çawa hem biparêzi hem derxînî zêdetir jî li vir jî nirxandinek wisa heye dubare hem nirxandina modernîteye modernîteya kapitalîstike ya endüstriyalizmê dike davîdan işte meriyetek cudatir dîsa hember wî pergalek çawa mesela dibîne ya pergala demokratik ya kapitalîst li hember wî bibore pergala kapitalîst bêjin li hember wî pergala demokratik em ava dikin li ser wî sekine cudatir işte armancên siyasî me got yani wek programên polîtîk ra hin tiştên rawakirin armancê siyasî çi ye armancên civakî em ê çawa bisekinin îtifaqa Kurdan herî gire belki em balekî wisa bikêşin ji ber ku serokatî vê rastî bêjiya nasnameya Kurdbûn awayekî hatiye naskirin lê mixabin nav me Kurdan danê wek îtifaqekî de em kêmasin ji ber ku îro yani belki wek pêvajû em nirxandin bikin rojhilata navîn û rojavayê danê pêvajû ku em de dervaz bûyîn bi îradeyekî girsteyî gerem rûcana bersivek bide
اما اف اراده گرسبونا خو وک رفلکسک نه یعنی وک تراژدیک دما درواز بی برتک نشان دادن نه یا سرکاتی بیج اوای کی به مجری اوای کی پلیتیک اوای کی اخلاقی به ستاتو یکیتی وک کردواری اوای کی از دخوازم د انجام به کی دجبر کوت نه بالکشان دستر ناوروکا مانیفستو یجبک دموکراتیک از دخوازم نه کی وکی بر داویاوی و جی ام دچن جبر کو امنه کی بدن هفدو جی از دخوازم نه کی ام بالی بکشن سر مسئله پشتی واقعا ناوروک تئوری هر وها پراتیکا و یا کل گلک جیار روجاوا لشنگال پیک هاتی دجی دوان دمی داوید نقاش هیچ از خواستم بالی بکشن سری بلکه نه کی ویدم پادکست ما بچه کی درج بچه لبیا زده نگرینگم مدخوازم چرچوه دروناهیا اف پاریزنامه دینن پیشان نده اف نویس و فکر و ایدئولوژیا کو ربره گل کرد دینه پیشیا کردان ده به ساله آنتی 5 ساله مدهار دو پودکاستی خود جدیدم کو فکری کی برفره در که هولی فکری کی کوش بوی تنه گلی کرد لگر گلی کرد گلی کو به هزاران سالایه به هفتور لسروی آخه دیجی جیانا خوب وی آوایدی سا بردوام بکید در که هولی جبر وی کی جی ده هر پاریزنامه که خوده ده هر برهمه که خوده ربری گلی کرد بری خود ده دیروکا گلان بلکه بری خود ده نوتی که بریاوی کو چام روحی وکی مروان شهرستانی وکی مروا چاوا هاتن با هفدو و شهرستانی چاوا آوابون دیروکاوی یا کپیتالیسم چاوا آوابو تمام روسا که بچاوی که برفرهی لمیزد که د روجا ایرو د پرگالا کو روجا و آوابویی جی و انجاماوی جی مرو درینه هولی و داوی دمام رو بری خود سر نقاش ایرو نقاش کودش گلک هن در دورن کوکی تطبيقي أفهم ديتنا كو إيرو دولتها تركيا ربيكتي تكرن دبلوماسيا كو تكرن وكي أو كي نشان دون وكي تطبيقي سوجك هاتيه كرن هول ددن كو دفي مجيدة جدر كيف هولي لإيرو مرو دما بري خود دي باريزنامه بري خود دي توريا ربري جلي كرد هروها براتيكا بيرا دركتي هولي جي مرو دبيني كو تشاوش بوي جلي كرد بالطيباتي دست بيكا جالي كرد وتشاوش جالي دنيا كو بهزار سالا بهدوره دجين ريك برفره بدكي جبوي وان نقاش داوي ياكو وكا جالك مسألة سر براتيا جلان وهر وكي دني كو نقاش وصام بيجن كسي بلكي حوجي مروف زيادة باري نكشي نسر ودا جي نزانم لي وكي برسوا اد باريزنامه كو بحثات چه دكن بحثات كي دكن جبوي كيه دركبه هولي از دبيجم راست يعني اجي سپاس کمیش با شیراوی و اج برکو یعنی تشتکو بال کشاند راست یعنی راستی که وسط نقاش که وسط هیا لام تکارن دست بیک هری دست بیک یعنی یا رزدار و جلان گوتی دم دست بیک و وی تفکر اجی گوتی işte از مخاطب اکتگرم یعنی گوتنه خواه یکم و جبرکو تو دمیجی آوا یکم بیشن شرکین یعنی بداوی نده گوت شر روزک داوی به آنکو شرکی ایریشکار نبو خواه پاراستن بو ایرو یعنی ام کارم بیشن او بیواجو که ام درواست بن او مانیفستو که هات نویساندن اوه کی به مذاکره آنکو حل دیتن آنکو آگربست کی یا سهم و چهارم دانه لما دست بی کاتش گفت یعنی او بیواجو که ام درواست بن بیواجو توایی وقت رجلات ناوین دا درواز بوینه که جبر کو راستیه که ها هیا نتاو دولت بوین اوه کی به تصفیه کردن آنکو حلوشاندن کی دا درواست به پرگال مدرنیته آنکو کپیتالیسم با آسته کی جداتر دا تود گره لعب باندوره کی توایی جهانی که روزلات ناین توایی دا کر حتی کرتاسی مرد کامی بیش یعنی رضا روزلان جبوی پیواجوی دست بید کدش گوت یعنی کو هگر کو ام وی مریت دانه سرب نبکدن مخابن و گازی خرابتر ببه لبر کو چما گوت مثلا مجی کو حماس میزد کن و کم بیشن بالشرط اصرار کردن لهمبر داگرکاری خو وک آوای کی تندی کردن تونکردن دانی اتای کی زیادتر هیا اما دمیزد کی فکر رامان دانی وکم بیشن وک سلفی بوینه کی یعنی اسلام وک بیشن یا پلیتیک بیشن آن سیاست بیشن لوردا یکو همبر خو ایکو خدانی آوای کی مریتک جداتر هیا لوردا işte avantajı tevger azadi evku işte teşhir kırna sistemi behtir رایکا گلان دانی پخوا براتیت بینه جبر کو دما مانیفستو نرخاندن که وی پیوی گلک جران بیجه
دیروکا کردان به فارسان نبا آن فارسان به کردان نبا دیروکا ترکان به کردان نبا کردان جی به ترکان نبا همان تشتی جبو عرب و ترکان جی بشه دمت وی مزد کی ایرو روجلاتا ناوین دا کو گلین کو هورا وکم بجن دیجی هف همان آسته ساکناندن و گلین کرد و ترک عرب و عجم آسور آنسوریان اون کم بجن کردن توهیشت کاری وقت مریت یک درواز کی لوردانه یا سرکاتی بالت کشینه اف گل نابران پسکریک نبود پسکریک دستلاتار بود پسکریک کسی کو اقتدار بودیم پسکریک کسی کو برجواندی خو لسر گل دانی باندوره کی آنکو دایر دکرن او بون لور بالویت کشینه işte jibovi mesela çarşova ku xalat jet kişine beviste ku mesela bir irade bir teslim kirin anku em bejin irade ra sergotine ki ava kirin gel deslatara nebe yani wakem bejin xwacihi be jibo gelan bu xab be anku em bejin heri lokal ava ki lokal dane bete ava kirin eğer gelin ku hevdum nas nebi ki ava ki sergotine ki bejin ev deslatariya ki avat ki ev dahir kariya ki avat ki او به واژه کو بال کشان işte liver işte ev ki işte derxine vallahi işte kustatisa beşim yani her David'anın magoti işte xala haftamin dani disa serokati qala ya David'anı düse meriyet andani düse xalan cüdatı dani işte vak hukuk penasaki hukuk etke jibu tavahi gelanji jibu tavahi en bejin kesin ku irade navber aman da gere evine لهفكرنك يعني لهفكرنك جبريل لهفكرنك بيمانك عهدا işte liverna bari qadani او عهدا çekiri بالشوازكي بوليتيك واخلاقي يعني هاv مرو ناستين بك جبركو بوليتيكا اخلاق الورچتكي وك اوكي امنكا بيشن وك işte ya kevne şopyek و دیروکی انکو اولداریا کی باندور کی خراب کرینه به اخلاقکی مجی او جهانی اون گردونی به سروی مریت تسکنه جبلی وی هری داویدانی خالا خپاراستن اتکه جبرکو وقت دیسا پی وقت بهجه اگر جهمان اگر همبر حبونه انکو varlık حبونه erişek دست بی که مافی حبونه جه کو خب پارزه جبرکو لور ام دبینیم کو جداهی دیسا مریت کو ام سر دسکتن وک ریخستن بوین خو پارستن خو گش کرن خازیده کردن ندیسات سکنه یعنی ابنای تکویواتی ایرو پیشتانه و کم بیشن لگرینا کردان آنکو mücadele کردان داوی بیا قضیت işte kusatına بهتر برواجی و نو دست بکر بله برواجی نو دست بکر astek judatır astek meriyetek judatır yani tarzdaki politik tarzdaki ahlaki tarzdaki siyasetani berdavam bike براستیه که هایت سرکاتی نقاش و نرخاندن یک جداترد که او جبو ما توایان مخابن دروازدار جبر کو سرکاتی دست به که هنوش هر مثلا رخ نکات که مخابن ام آوا ناکن مخابن ام زیادتر ناکن مخابن ام جبو هم پیشروجی تشکی کو ام میزن دیروکی بنرخینن و روجا بدانه سبسکنن جبو پیشروجی خدا پلانسازی و پلانسازی کو بهتر شکل ev livrdan işte belki jmara benga belki nuye hem sazin kurdavayı tavahi hem bujin sazin internasyonal sazin çepkir tavahi dane astek nu da dervastı be az bavarım ku mesela nakşeriya ku Abdullah Öcalan bergem dayı tavahi ekol u fraksiyon hukum bujin sazin me dervazlar be merhale eknu avak bir ser bikeveji zor spas hali beriman از بيجم گلک سپاس مالیا واج بو نرخاندنه تک و د پودکاستن د بشی جدانه به هفره در باز کر ما هول دا به راستی جی دوانار دو پودکاستی خود جی ام بالی بکشینن سر گلک آلیان ده فکری ربری گلک کرد نرخاندن گلک جیان ده تی نقاش کرن لی ایرو دمام رو طیبتی بری خود دی پارزنامه کول گلک دبری جهانی لامریکا ل اروپای هند برهموی هی هاتن ورگر کرنج جی ودرا زانینگان د جی وکی درسی جی وکی برهمن درسی جی هاتن نرخاندن او هاتن بکارانی جی لیدور د دماکو ام وکی جواکا کرد امیزت کم براستیج ام هم مبری خونه دایا وان پارزنامه انجی وی فکری کو ربری گلی کردانی هولی جبر وسا جی بلکی دوی پیواجویا روجوا د گله کسی هی
وسا دنابرا هن اوكا دمان دنابرا هن فكران دمان دنابرا چونو هاتنه تدگو قي ربري گري كرد تشتكي جدا گوتيه اجي هودان كو هري فكري كي هري بدري جبوي به كي جي وكو تدير ربري گري كرد جي اف بي واجو ارشال سر روجا وكي كومبلو 15 سبات يا دويمين يا سيمين بينا سكر دوی چارچوبه ده گرینگیا کو امبری خو بدن ناواروکا پاریزنامه براستی جی هه و حوجه دما بری مروف لوان پاریزنامه به مروف ببینه کو تئوریا دانی هوله چیه پراتیکا کو ته کرن چیه و تشتا کو جورته داخواست کرن جی چیه مروف باوی کی زلال ببینه مرو دنابره ده وکی دودلی جی نامنه هر تش زلال تر دبی جبوی ویجی بجم گالکس پاس مالا تاوا دوباره سپاس که مالیا بازار سپاس بله گفتاریم پادکست آزادی ولات مهول دا دوی پادکستا خویا و حتی دجی ام بالی بکشین سر پاریزنامه ربره گلی کرد برز عبدالله جلان و نهاجی ام گاشتن داویا و پادکسته حتی پادکسته کردن بمینت خوشیده